sekarang saya panggil ke polsek. Kalau ribut tenang, tolong bubar dulu. Bubar. Kalau nggak mau bubar, aku minta sujud. Tolong bubar. Sujud. Ya, bubar. Masuk weh, 300 pe kena report aku sujud. Tidak lagi karena aku sekali gue dom no. Pokoknya nak tidak kalau kerina polisi sujud ke di idah se. Polisi sujud ke pe? Dan sujud ke idah kalau seluruh dunia no. No ya be. Polisi kesuai dana desa bahan. Malah urusan polsek sen gini. Emosi. Malah ngetok bagai hedi ke bang tay itu putus no. Tenggo na be pengulu ne no. Pokoknya jari mai dah kalah kerana polsek tu sujud. No hebe. Polsek ni. Kaya dapat dia dengok kena sogok. Isi pepot, aku ke mati dukut. Polsek tu. Jadi polsek tu sedang. Kan bersujud pe kan amak pe. Balengong kalak pe sujud pe. Jadi menikah ini pe mak kita. Hah? Polsek. Kita kalah polsek tu sujud. Kune ki ganas no mama seneno kune ki rabut no neno. Dunia maya. No ya be. Tapi sujud ge. Adi mantri dukut ge. Ulang bebue ko nak berudam le bage ko nak. Nah aku nong. Oh, gedang uncup nepe. Foto na merida di ge. Benda kat kumpul kerina foto kita dah foto. Foto ibu ni. Kita mau foto sini. Lingkung.